Papunta na kami sa matuwid na daan kasama si Mar Rojas ay joke lang si Perdoy pala. At may nakita kaming magandang nilalang ay este Kawasaki Ninja 1000 2022 model kaya mag-request tayo kay idolo na Jing Jing. Shoutout muna tayo mga idolo. Shout out Seo Achilles. Dota ko lang. Sir, bolhot sir, bolhot ah. Yan. Ninja 1000 K1000 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 nindot siya nindot. Request tayo kay idolo na Jing Jing. Nindot Masay model na masing? Ha? Masay model? 2022 Ninja 1000. Ah, Ninja 1000 idol. Ninja 1000 kini kami. Sinulog Festival. Sabi ni Bossing sa unahan na lang kasi may traffic enforcer baka masita siya kaya tamang hintay na lang. Nindot. Solid. Kawasaki Ninja 1000 yun no? Sa to nalimot mo ko. Oh, nindot. Kawasaki 2022. Sure. At dito na nga mag-uumpisa ang Jing Jing ni Bossing. Ha? Grabe idol. Lingay. Makabungog. Sabi, solid. Solid kaya, solid. Solid kaya, solid. Ada sinulog. Nina dia. Wah. Aksi dia. Solid. Dota Tidak pag-shoutout pre mo, big bike. Oh. Ito, pag-shoutout sa big bike ka. Wala, ato na to, pre. Pupunta na lagi, okay? Big bike ko to. Ah, naka-record na to? Naka-record na. Magtaas siya, pre. Hey, pre. Salamat sa iyo Bossing, sobrang saya ko, hihihi. Sundan na to, Kol. Sundan. Ato Z1000 mo sa ni Kawasaki, Yamaha lang abran.
Ara ko lang. Perde, ito kibilis, perde, kol. Wah, ngasa ko lang. Woo! Yan ta kapas to, kol. Sulit. Sulit, kol. Sulit. Yan ta kapas, asa naman to? Ay. Wih, angas. Putik. Mana mapse.